Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Bi radi pridobili nazaj svoje zdravje, vam morda primanjkuje energije, kaj pa če ste brezvoljni ali pa imate težave v odnosih in komu v krizi ne manjka denarja? Ja, marsikaj se da rešiti, tudi če se počutite tako, kot sem pravkar opisala, z energetsko samopomočjo. In z nami v studiu je Suzana Landripet, doktorica medicine, specialistka, toksikologinja. Prihaja iz Zagreba, je seveda tudi energoterapevtka, kar je pravzaprav tisto, kar je najbolj bistveno in tudi v tej vlogi nastopa v naši oddaji. Prihaja iz Zagreba oziroma z Hrvaške, študirala je energetsko medicino, seveda poleg svojega rednega študija oziroma kasneje, tako v Evropi kot tudi v Ameriki, danes pa poučuje tudi zdravnike po svetu. In seveda, ker bo govorila hrvaško, bom prevajala. Prevajala zaradi tega, ker to zahteva zakon, čeprav verjamem, da marsikdo obvlada hrvaščino in da ne bo problem razumeti. Ampak, če podatek slišiš dvakrat, pa tudi ni tako narobe. Si človek pač več zapomni. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Poglejte, gospa Landripetova, omenila sem, da ste se pravzaprav izobraževali tako v Evropi kot v Ameriki. Kako to, da je pravzaprav v Sloveniji ta energetska medicina še vedno dokaj nepoznana? Pa nepoznata je po dosta dijelova Evrope i svijeta, oziroma samo neke zemlje su tu napredovale. Nepoznana je tudi po mnogih deželah Evrope in sveta. Samo nekatere dežele, samo nekatere države so, kjer je že poznana. Započelo se u laboratorijama NASA, tako da su prvo u Americi, a onda kasnije Velikoj Britaniji, Švicarskoj, Nizozemskoj krenula ta saznanja. Najprej se je začelo v laboratorijih NASA, kar pomeni najprej v Ameriki, potem pa tudi v Švici, na Nizozemskem so se ta znanja začela širiti. Postoji literatura, fizičarka Barbara N. Brennan. In obstaja literatura fizičarke Barbare N. Brennan, koja je i na slovenskom prevedena, gdje mi možemo vidjeti informacije. Prevedena je tudi v slovenščino ta literatura in tam lahko najdemo informacije. A konkretna primjena ide po klinikama i laboratorijima u tim razvijenim zemljama. Ampak dejansko se pa to uporablja po teh razvitih državah, ki smo jih že omenili, tako po klinikah kot tudi po laboratorijih. Isto već i neke zemlje imaju u sustavu zdravstvenog osiguranja takve vrste tretmana. In nekatere države imajo že tudi v sklopu zdravstvenega oziroma socialnega zavarovanja take vrste obravnave. Da, ja se trudim da u ovim našim krajevima predstavim energetsku medicinu, obzirom da sam i liječnik. In ker je seveda gospa Landripetova tudi zdravnica, se trudi da v vseh teh naših krajih, malo bližnjih, malo daljnih, da predstavlja to energetsko terapijo oziroma medicino. Tako, biti energetske medicine zapravo samo pomoć. In bistvo te energetske medicine je samo pomoć. Svatko od nas ima svoj vlastiti potencijal, svatko ima vlastite baterije i sve što nam treba nalazi se unutar nas. In vsak ima svoj lastni potencijal, tudi svoje lastne baterije in vse, kar potrebujemo, dejansko že obstaja znotraj nas. Energetska medicina je s jedne strane visoko tehnološki razvijena i dokazana. Energetska medicina je z ene strani visoko tehnološko razvita in dokazana, ali ujedinjava i stara iskustva iz prošlosti, iz prijašnjih civilizacija. Ampak združuje pa tudi stare izkušnje iz prejšnjih civilizacij. Po meni da predstavlja korak unatrag. Tehnologija nas je udaljila i otuđila, pa se moramo malo vratiti natrag sebi i prirodi. Dejansko pomeni to nek rahel korak nazaj, kajti tehnologija nas je tako odtujila, da se moramo ponovno vračati nazaj k naravi. Energetska medicina svakoj o sebi daje znanja kako si može priskrbiti više životne energije. In energetska medicina vsakemu posamezniku lahko poda znanje, kako si lahko priskrbi dodatno življenjsko energijo. Temelji se na zakonima fizike,
tako da je sve vrlo jednostavno i logično. Temelji na zakonih fizike, zato je vse zelo enostavno in tudi logično. Mi danas živimo prebrzo, prezahtjevno i previše smo zapravo u manjku s energijom. Danes živimo prehitro, tudi preveč zahtevno in zato nam vse bolj primanjkuje energije. Osim kad smo na dopustu, zaista fali nam energije i cijela naša kultura traži dodatnu energiju. Dejansko imamo dovolj energije samo, če smo na počitnicah, v vsem ostalem času pa nam primanjkuje energije in dejansko ta naša kultura, celotna kultura zahteva neko dodatno energijo. Spontana obnova, kao što su imali naše babice koje su živjeli u naravi, nije više dovoljna. Spontano to samo dopolnjevanje z energijo, tako kot so recimo počele lahko oziroma so se lahko znašle naše babice, danes ne zadostuje več. Dovoljne su kratke i jednostavne informacije i praksa i vaje da si to možemo sami svaki dan dodati još. In da bi si to lahko sami dodajali in to vsak dan, so pomembne samo neke dodatne informacije in dodatne vaje in tehnike. U stvari aktiviramo svoje vlastite potencijale koji su nam zaspani. Dejansko samo potenciramo svoje lastne potencijale, ki so zaspali. Odnosno, kažem, u prošlosti su to ljudi redovno koristili. No, in tako kot pravi gospa, v preteklosti so to ljudje znali in so redno to počeli. Mi svi imamo svoju nekakvu vlastitu kapacitetu, odnosno baterije nam se isprazne ako se puno trošimo, u stresu smo, bolesni i slično. Vsi imamo svoje lastne kapacitete, vendar se nam baterije iztrošijo, če smo bolni, če smo v stresu in podobno. I kao i mobitel koji damo napuniti, tako moramo napuniti i sebe. In tako kot napolnimo mobitel, tako moramo napolniti tudi sebe. Naša glavna životna energija je u zemlji, zove se Matrix. Naša glavna življenjska energija je v zemlji, imenuje se Matrix. I jednostavno ga trebamo pumpati van. In treba ga je izvleči iz zemlje. Kada ostanemo bez te energije, prvo imamo nekakve subjektivne simptome, a kasnije i konkretne zdravstvene. In če nam seveda primanjkuje energije, imamo na začetku, občutimo neke svoje take zasebne simptome, potem kasneje pa nastanejo dejansko zdravstvene težave. Od umora, stresa, depresije. To se pravi, smo utrujeni, smo pod stresom, depresivni. Teško spavamo, imamo strahove. Slabo spimo, strah nas je. Nemamo samopouzdanja. Nimamo samozaupanja. U službi ne dobivamo ono što zaslužujemo. V službi ne dobimo tistega, kar bi zaslužili. Odnosi nam se ruše. Odnosi se sesuvajo. A danas je nažalost doba i financijske krize. In danes je nažalost tudi obdobje finančne krize. Sve su to nekakvi začetni signali. In to so šele začetni signali. Koje se kasnije onda pretvore u nekakve ozbiljne probleme, bilo zdravstvene, bilo životne. In kasneje pa se preobrazijo v dejanske probleme, naj si bo zdravstvene ali pa življenjske. Kao i kad bismo imali auto, on može biti lijep, nov, brz, kao Rolls Royce. Lahko bi celo imeli avto, ki je recimo lep, hiter, recimo Rolls Royce. Ali ako mu je benzin prazan rezervoar, ako nema benzina, taj auto stoji na sred ceste. Če pa je seveda rezervoar prazen, če benzina ni, se bo avto ustavil na cesti, stoji. Na svojim besplatnim predavanjima, dok pričam i objašnjavam konkretnije, na svojih brezplačnih predavanjih, kjer gospa Landripetova to bolj konkretno pojasnjuje, istočasno predvajam tu energiju kroz sebe. Istočasno tudi skozi sebe prevaja to energijo. Tako da ljudi već na predavanju osjete izboljšanje i spremembe. Tako da ljudje že na predavanju občutijo izboljšanje in spremembe. Dakle, još jedanput, to je nešto što svatko može, samo treba
ponovo naučiti i aktivirati. Naj ponovimo še enkrat, vsak to lahko se nauči oziroma zna, treba je to samo ponovno se naučiti oziroma spraviti v pogon. Glejte, mogoče omenili ste že brezplačna predavanja, naj še povem, kdaj in kje bodo, kajti zagotovo bo marsikoga zanimalo. To se pravi, rekli sva, da so predavanja javna, brezplačna, odvijala pa se bodo 7. in 13. novembra ob 18. Torej obakrat ob istem času, obakrat na istem kraju, v prostorih bivše občine Vič Ljubljana, Trg mladinskih delovnih brigad 7. Naj mogoče povem še to, da sta predavanji identični, torej je dovolj, da se pride na eno predavanje od obeh in potem seveda tam lahko dobite več informacij, pa tudi odgovore na svoje vprašanja. Tako je. Dakle, ulaz je slobodan, mogu doći i djeca, svima nam treba energija. To se pravi, vstop je brezplačen, lahko pridejo tudi otroci, kajti vsi potrebujemo to energijo. Tamo ću praktično, konkretno govoriti o problemima i kako ih energetska medicina može riješiti. Tam bo gospa čisto konkretno govorila o problemih in težavah in tudi o tem, kako jih energetska medicina lahko razreši. Ponekad naša klasična medicina nema rješenja za neke bolesti. Včasih naša klasična medicina nima odgovorov na naše bolezni. A ponekad jednostavno ljudima ne vjeruju da imaju problem jer ih ne možemo zaznati na rengenu ili ultrazvuku. Včasih pa ljudje niti ne verjamejo, da imajo težave, saj jih recimo ne moremo zaznati z rentgenom ali z ultrazvokom. Ja sam, na primjer, imala tešku astmu i klasična medicina mi nije mogla pomoći. Gospa Landripetova je recimo imela težko astmo, pri kateri klasična medicina ni mogla pomagati. To je bio i razlog da sam po svijetu tražila pomoć sebi. In to je bil tudi razlog, da je po svetu iskala pomoč zase. Vrlo brzo kroz te jednostavne tehnike energetske medicine se stvar izboljšala i sad je potpuno sve u redu. In zelo hitro se je skozi te dosti enostavne vaje, ki jih pač nudi energetska medicina, se je stanje zelo izboljšalo in sedaj je vse v redu. Pomeni, da astme nimate več? Ne, već dugo godina. Že veliko let je nima? Ne samo astma, nego i različite druge kronične bolesti imaju uzrok svi u prvom redu primanjkljaju te energije. Torej ne samo astma, tudi druge, predvsem kronične bolezni imajo, torej njihov vzrok leži predvsem v pomanjkanju te osnovne bazične energije. Znači, uvijek je prvi problem da nemamo dovoljno benzina. Vedno je torej prvi problem da nimamo dovolj goriva. A zatim nismo, nažalost, dovoljno osposobljeni za život. In potem pa nažalost tudi nismo dovolj usposobljeni za življenje. Nitko nas ne uči kako bi trebalo živjeti. Nihče nas ne uči kako bi bilo potrebno živeti. U školi saznamo za našu profesiju šta treba. V šoli nas naučijo za naš poklic. A ono što se roditelji trude, tisto, kar pa se starši trudijo, često nije dovoljno. Običajno oziroma pogosto ni dovolj. Zato što su oni to naučili od svojih roditelja. Oni so se pač tega naučili od svojih staršev. Pa oni od svojih babica, prababica. Pa oni spet nazaj rodove od babice, prababice. Tako da danas živimo po nekakvim načelima prababice od prije 200-300 godina. Tako da danes živimo po načelih neke prababice ispred 200-300 let. A život se je bistveno promijenio. Življenje pa se je zelo spremenilo. Dakle, tu je drugi razlog i uzrok problema suptilno naša neadekvatnost. In tu je potem tudi ta drugi razlog, nekje zelo subtilen, ta naša neadekvatnost, to se pravi, kako bi se reklo po slovensko, naša neustreznost. Dakle, naša babica je navikla da bude poštena, da sve radi kako treba, a današnji svijet to nije. Ja, naša babica se je naučila, da mora biti poštena, da mora delati tako, kot je prav, ampak današnji svet ni več tak. I ako se mi ponašamo pošteno, pregazit će nas ovi
većina koji to nisu. In če se vedemo pošteno, nas bo pohodila in pregazila tista večina, ki ni poštena. I tako onda upadamo u čustva, u jezu, strahove i u daljnje probleme. In tako zapademo v čustva, v jezo, v strahove in seveda tudi v probleme. Zapravo smo danas žrtve. In danes smo dejansko žrtve. I to se sve može promijeniti. In vse to se lahko spremeni. Da. Prvi dio knjigice koji sam... Aha, no, mogoče res, da pokažem knjigo. Tole, to je knjiga, zelo zanimiva, prijetno, simpatično branje v slovenščini seveda, prevedena, kaj ne? Da. Vi ste napisali v originalu hrvaščini. Da, prosili su me klijenti da napišem. U stvari je jednostavna. Prvi dio govori o svim tim problemima u kojima se mi možemo prepoznati. Torej, klijenti so jo prosili naj napiše in knjigo je seveda napisala, zelo je preprosta in predvsem govori o vseh naših problemih. Bilo zdravstvenih, bilo u odnosima, čustvima, znači možemo vidjeti otkud to izhaja. To se pravi, v prvem delu so vsi ti problemi tako zdravstveni, čustveni in dejansko vidimo, odkot izhajajo. A drugi dio knjige su najčešća pitanja i odgovori. V drugem delu knjige pa odgovarja na najpogostejša vprašanja in tam so seveda tudi odgovori. O energiji se dosta priča i piše i po časopisima. O energiji se dejansko veliko piše in govori tudi po časopisih. Ali nažalost nema dovoljno kvalitetne informacije, tako da živimo u zabludi. Ampak nažalost živimo v neki zablodi, kajti ni dovolj kvalitetnih, kakovostnih informacij. Tada k meni dođu ljudi koji kažu ja godinama se trudim raditi s energijom, meditiram, vizualiziram. In tako k njej prihajajo ljudje, ki pravijo, da se že leta trudijo delati z energijo, recimo meditirajo, vizualizirajo. Ali ne na dovoljno dobar način ili pravilan. Ampak ta način očitno ni dovolj dober oziroma pravilen. Odnosno nemaju kvalitetne spremembe, začasno izboljšanje da, ali dubinski ne rješavamo problem. Zato seveda pride do nekih kratkotrajnih oziroma površinskih sprememb, ampak globinsko, da bi pa resnično rešili težavo, to se pa ne zgodi. Ponavljamo kroz život jedne te iste uzorce ponašanja. In skozi življenje enostavno ponavljamo vedno iste vzorce obnašanja. Znamo da to nije dobro, ali ne možemo si pomoć promijeniti. Saj vemo, da to ni dobro, vendar si ne znamo pomagati, da bi to lahko spremenili. Tome služi energetska samopomoč. In ravno temu je namenjena energetska samopomoč. Kaj pa recimo ljudje, ki so mogoče že bolni ali kaj takega? Ali si na ta način lahko pomagajo? Da, otprilike pola ljudi k meni dođe bolesnih. Ja, po večini, polovica ljudi pride k njej dejansko že bolnih. Pola dođe zdravih, a zainteresiranih da to održe. Polovica jih pa pride zdravih, ki pa imajo interes, da bi to zdravje tudi obdržali. Odnosno, ne samo zdravlje, život, profesiju, denar unaprijedili. Ampak da bi jim bilo bolje na vseh področjih, to se pravi ne samo v zdravju, ampak tudi na življenjskem področju, finančnem, poklicnem. Svakome se može pomoći jer ova je metoda namijenjena individui. To se pravi, da se prav vsakemu lahko pomaga, kajti metoda je namenjena posamezniku. Dakle, svaku osobu moramo zasebno promatrati i dijagnosticirati. Moramo zato sami sebe opazovati in tudi stestirati. Da, u klasičnoj medicini imamo jednu terapiju za sve. V klasični medicini je dejansko ena terapija za vse. Ne glede da li netko ima 50 kila ili 120. Ne glede na to, ali ima nekdo 50 kg ali pa 120. Ovdje mi možemo iste probleme rješavati individualno. Tu pa iste probleme rešujemo za vsakega posameznika posebej. Tako. Ja, kaj pa recimo starost je pomembna? Na začetku ste sicer omenili, da lahko pridejo tudi otroci. Pomeni, da se lahko nauči dejansko vsak, ampak otroci od katerega leta? Negdje od 12. godine, baš da se mogu naučiti biti samostojni, pa sve preko 80.
To se pravi lahko od 12. leta, kajti tak otrok se že lahko nauči, da samostojno potem to dela, pa seveda tudi preko 80. Starost je zapravo samo kronično pomanjkanje energije. Starost je dejansko samo kronično pomanjkanje energije. I nakon 2-3 mjeseca izvajanja tih določenih vaja i tehnika In po nekaj mesecih izvajanja teh določenih tehnik in vaj, stari ljudi koji su došli bolesni su vitalniji od mladih. so recimo potem stari ljudje, ki pridejo, ki so prišli, vitalnejši od mladih. Starost nas dakle ni na koji način ne ograničava. Starost nas ne zamejuje, Niti profesija, niti predznanje. niti poklic, še manj predznanje. Jednostavno je potrebna samo želja, ja želim sebi i svojim bližnjima olakšati život. Pomembna je samo želja, da bi radi recimo sebi in svojim bližnjim olajšali življenje. Svojim bližnjim, kako? Da, kad jedna osoba nauči imati više energije, Ko se ena oseba nauči, da ima več energije, kroz sebe odaja energiju u okolinu. skozi sebe oddaja to energijo v okolico. I posebno ako su to bliski ljudi, partner, djeca, prijatelji. In seveda, če so to bližnji, kot so recimo partner, otroci, prijatelji, Ta energija ide djelomice i njima. ta energija deloma prehaja tudi na nje. To je zakon fizike o spojenim posudama. To je zakon fizike o veznih posodah. Tako. Istočasno, ako imamo dovoljno energije, možemo napraviti zaštitu. Istočasno pa, če imamo dovolj energije, si lahko napravimo zaščito. Tako To da pa je- nismo žrtve. In tako nismo žrtve. Danas je česti fenomen krađe energije. Danes se pogosto dogaja, da nam energijo kradejo. Ako se nakon susreta ili telefonskog razgovora osjećamo iscrpljeni, jadni, ljuti, ustrašeni, Če se recimo po nekem pogovoru, celo telefonskem, počutimo zelo slabo, izčrpani, ubogi, prestrašeni, to je siguran dokaz da nam je druga osoba uzela dio naše energije. to je zagotovo dokaz, da nam je druga oseba vzela del naše energije. Tako da je jako važno znati zaštititi se. Zato je zelo pomembno, da se znamo zaščititi. Dakle, prvo moramo spraviti benzina u auto, Najprej moramo torej bencin naliti v avto, a onda naučiti dobro voziti, da ne padnemo u grabu. potem pa se je treba naučiti voziti, da ne zavozimo v jarek. Tako. Ja, mogoče, če še enkrat ponovim, kako je s predavanji. Torej, predavanja, ki jih ima gospa Suzana Landripet, naj še enkrat ponovim, da je energoterapevtka, poleg tega, da je tudi doktorica medicine, specialistka toksikologinja. In seveda v Ljubljani bodo ta predavanja javna, brezplačna, 7. in 13. novembra ob 18. v prostorih bivše občine Vič, Ljubljana, Trg mladinskih delovnih brigad. Naj mogoče omenim še to, da informacije lahko dobite tudi na telefonu 051 258 085, vendar pa se ni potrebno prijaviti na predavanja. Na predavanja preprosto pridete, si poiščete prostor, se usedete in potem seveda boste tudi občutili, kaj pomeni, ko ta energija doteka. Naj povem svojo izkušnjo, vsakokrat po oddaji z gospo Landripetovo se počutim kot na krilih. Čeprav je recimo tu moje delo dvojno, namreč moram sodelovati, poleg tega še prevajam, tega nisem vajena, saj nisem profesionalna prevajalka, pa vendar ta višek energije mi ostaja, lahko rečem, kar nekaj dni. Ali to drži, je ta moj občutek pravi? Da. Znači, mi kad se napunimo s energijom, sebi pomažemo, a i lako drugome dodamo, kao što smo prije rekli. Torej, to drži, kajti ko se napolnimo z energijo, lahko pomagamo sebi, pa tudi drugim jo lahko dajemo, tako kot smo že povedali. Tako da su u kratkom vremenu moguće izvanredne promjene. In zelo v kratkem času so lahko mogoče neverjetne spremembe. Glejte, čisto na hitro nekaj sva pozabili. Denar je energija
in nam denarja manjka. Ali potem, ko bomo znali uporabljati ta višek oziroma ko bomo znali izvleči iz zemlje energijo, ali pomeni, da se nam bo tudi finančno stanje izboljšalo? Da, denar spada isto tako v tu temeljnu egzistencijalnu energijo. Seveda, kajti denar sodi v to temeljno, osnovno, eksistencialno energijo. Ponovno imamo zakon iz fizike o rezonanci. Slično privlači slično. Torej imamo spet zakon iz fizike, da slično privlači slično. Ako mi imamo više energije, automatično privlačimo ljude iz situacije koji imaju više. In če imamo več energije, čisto avtomatsko pritegnemo k sebi ljudi, tudi take, ki imajo viške. Danas u doba krize i pomanjkanja, tudi danes v tej dobi krize oziroma pomanjkanja, ljudi više ne traže toliko stručnjake. Ljudje morda ne iščejo več toliko strokovnjakov, jer za istu stvar ima jako puno kvalificiranih ljudi. Kajti za isto stvar je zelo veliko kvalificiranih ljudi. Nego podsvjesno tražimo one koji imaju više energije. Ampak vedno iščemo tiste, ki imajo viške, torej tudi višek energije. U svijetu show biznisa se to kaže karizma, ono nešto. V svetu show biznisa je to karizma, tisto nekaj več. Svatko od nas je radije uz osobu koja ima više energije. In vsak od nas je raje s človekom, ki ima več energije. Koja je mirnija, zdravija. Bolj mirna, bolj zdrava. A isto tako ta energija pridonosi i našemu razmišljanju. Istočasno pa taka energija je dobra tudi za naše razmišljanje. Tako da puno učenika i studenata puno lažje uči i polaže ispite. Zato tudi učenci in študentje se lažje učijo in polagajo ispite. A ako gledamo svakodnevni život, stalno se moramo prilagođavati i smišljati nova rješenja. In če pa pogledamo vsakdanje življenje, pa se moramo vedno znova prilagajati in si izmišljati nove rešitve. Tako da nam je važno imati više energije da sve to uspijemo. In zato je potrebno imeti višek energije, da nam to uspe. Torej, pojdimo na brezplačna predavanja 7. in 13. novembra ob 18. prostorih bivše občine Vič Ljubljana, Trg mladinskih delovnih brigad 7. Hvala. Hvala vama. In seveda še veliko energije. Hvala. Bi radi spet pridobili nazaj svoje zdravje? Ste utrujeni, brezvoljni? Imate težave v odnosih? Se vam zdi, da vam primanjkuje energije in volje? Obiščite brezplačno predavanje Suzane Landripet, doktorice medicine in energoterapevtke z naslovom Energetska samopomoč, ki bo v Ljubljani 7. in 13. novembra ob 18. v prostorih bivše občine Vič, Trg mladinskih delovnih brigad 7. Informacije dobite na telefonu 051 258 085.